Baćo, kako si? Dobro, ti kako si? Hvala ti što si prihvatio moj poziv da se malo snimamo. Hvala i tebi što si setio. Ti kao čovjek, kao urbana legenda, da nazovem tako, jel te, ovoga grada, mislim da je zaslužio bar za naš sajt jedan intervju i hvala ti što si odvojio to vreme. Malo kombi sad. Ovo je ipak ulica. Kako se zove ova ulica, gdje prolazi ova ulica? Ulica je Hranislava Vukovića. Aha, dobro, izvini, moram sam da zastanem, da promenim temu dok prođe auto. Kako ti sa ovom ulicom ovdje funkcionišeš? Pa, uspio sam nekako da to dovedem u nekakav red. Ne ja da dovedem, nego normalno i opština, ali ne ova vlast. Ovom prilikom se zahvaljujem malo i Rasimu Ljajiću, jer slučajno je on došao kod mene u postu s nekim ministrima i bio je makadam. Moram da te prekinem, ja kad sam izlašio u školu, ovdje je bilo blato. Ja se sjećam toga. To je bilo blato do skora. I, hoću da vam kažem, cijela Sjenica je bila predviđena, vladali su SDP i SDA. Sve je bilo predviđeno da se asfaltira i on je došao i pitao me šta je ovo kod tebe, čoveče? Ko je pitao, izvini? Rasim. Rekao, niti me hoće ovi tvoji, niti me hoće ovi sudovi, to tako stoji. Čak što više sam nudio da oni asfaltiraju, pošto to nije moja ulica, to je gradska ulica, da ja platim da oni to može da posvjedoči Muris Turković kao bivši predsjednik. Ni tad to nisam mogao da... Ti si htio u stvari ovu ulicu da asfaltiraš? Oni odrade, da oni odrade, ja da platim, jer je palilo 100 metara, ali ne može. Ja sam ovaj deo tu, nekako sam ga držao i kultivisao koliko mogu godinama, od kako sam ja tu. Znači, kompletan deo prema kafiću, ja sam i taj bivši zapušteni park. Sve sam ja to održavao, sadio cvijeće. Dolazio mi je Saša Kozlov iz Novog Pazara, on je poznat profesor hortikulture, Rus, koji je živi dugo u Novom Pazaru. Međutim, i tu su mi ovi preko puta, taj Šema Toković, što znam ja, sipali su mi ulje po tom... Gledao sam slike. Po tom cvijeću, međutim, ja se nisam tu predavao, nego uvijek sam sadio nešto novo. Što se tiče ovog dijela da se sređuje... Ja se sjećam čak i kad ovdje nije bilo parka, tad sam ja izlazio... Ne, on je uvijek bio park. Da, park. Bilo je, parkiralo se između drveća, između ovih borova. Hvatali hlad ljudi. To je bilo, toga se ja sjećam. I ova staza je samo bila ovdje usređena, ova ovdje gdje se ulazi, tu. I ovaj deo ispred mene je bio pokockan. Da. Bio je pokockan, pokladrnisan. Ja negdje od 90. godina, mislim malo i prije, ja imam tu dokumentaciju, sam predavao zahteve opštine. Isto ovo da odradim, kao što sam sad odradio, da doniram, da kultivišem, da napravim, ali nije bilo sluha. 90. godina još? 90. godina, imam ja te sve zahteve, podneske. Međutim, nije bilo tu sluha za to, zato što nisam, po prirodi sam apolitičan i onda nisam nikako nešto pasio. Predsjednik je iznosio sadašnji, iako on mene nije predsjednik, kao da sam ja konfliktna ličnost, međutim nisam ja konfliktna ličnost. Ja sam razmišljam svojom glavom i pričam ono što mislim. I valjda se ne uklapam u taj nekakav milje. I eto kažem vam sad, bilo je tu i lijepih stvari, došlo je to vrijeme, opštinsko vijeće, ne znam ja, svi ti organi zajedno s Murizom Turkovićem, sa gospodinom Hazbom Mujevićem, oni su dali te dozvole da ja doniram i isfinansiram ovaj deo parka
urađen je projekat, sve je to po PS-u odrađeno. Zato me čudi kad ste ga vi pravili intervju s njim, on kaže i opština je davala mašine. Nije tačno. Nije tačno. Ja mu ne zameram, on mora pomalo da laže jer je stid ga je sigurno ono što je napravio meni, a i Sjenici. Znači nije tačno. Ako ima i jedna mašina da je data, da vam pokažem nalog, da ću se javno izvijeti. Znači, od opštine, šta sam uslovno rečeno dobio, to sam dobio Nisada Hočića, koji mi je Direktora za ustanove za sport. jeste, međutim on je radio na onom parku. Inače je čovjek zaljubljenik u Sjenicu, zaljubljenik u nešto lijepo, voli da radi, organizator je dobar i iskreno da vam kažem, kad sam počeo to da radim, da mi nije bilo njega i njegove upornosti, koliko sam puta morao da idem po MUP, da objašnjavam, iako imam sve dozvole. Vi ste gledali te dozvole? Da. Sve to gledali su, ja to imam. To je po MUP-u, traže kako ovo, traže kako ono, jer su teli ti, taj, ne svi ti Tokovići, nego taj Šemsudin Toković, on je teo da pravi u tom gornjem dijelu parka kao parking i nabacao je zemlju tu. Zamislite, nabacao je zemlju. Znači on je htio od ovog parka gradskog ovde da napravi parking za njegov lokal. Za njegov lokal da napravi parking. Nije mu dovoljno sad je on opštinski trotoar koristi za parking. Mislim da ne ulazim u te teme. Vi kad ste razgovarali sa predsjednikom, on vam je rekao da sam ja nešto zauzeo. Vidite, da vam kažem, tačno je, merili su ljudi, to je apsolutno tačno, neki 34 santina gore, valjda jeste uopšte. Ali ja to koristim 30 i nešto godina i nikad mi niko nije rekao, ja nikad nisam razmerao to. Ja sam u startu, kako sam startovao, ja ništa pomerao nisam. I ovaj deo ovdje gdje mi sedimo, ovo što je izvršio silovanje zakona predsjednik, to jeste opština. Kako je izvršio silovanje zakona? Pa vidite da vam kažem, ja sam imao ugovor za ovo, plaćeno sve, potpisani ugovori, međutim... Ovaj sitni pesak, mislite, ovo? Jeste, kompletno ovo. Aha. A vidite dole, snimali ste i dole i gore, sve se to uklapalo u jednoj liniji. Ovo je Kolsko-pešačka ulica. Što znači? To znači da je i pešačka i za kola. I tačno je, tamo stoji bez trotoara, to je tačno. I on je upravo ovo nazvao trotoarom, kao što svi imaju. Onda videli ste to tamo, kao što svi imaju, on je to nazvao trotoarom i treba bez trotoara. Znači, a to je bez trotoara, da sklonim pločice i da stavim valjda blato ili što znam ja, mislim, ja sam ostavio... Ili će da se asfaltira? Ne. Bitno je da izvrši ispuni želju ovom Tokoviću. Da li mislite da je to u pitanju? Samo je to u pitanju, a ja ću vam reći posle za konflikt moj i Fazbor, ne mogu da ga zovem predsjednika, stvarno, nikad gora garnitura nije došla. Dobro, recite mi ovi trokuti ovde, kakvu oni imaju funkciju? Znate kako oni imaju funkciju? Ova strana, ovde je zabranjeno parkiranje. I kod nas, da ne bi ljudi, ja to više zbog gostiju, sede ovde deca mala, preko puta je igralište. Snima sam? Roditelji hoće da vide svoju decu, ne mogu od auta, ljudi parkiraju. Ja sam samo zbog tog stavio, ja sam stavio diskretno, toliko da to ne smeta, samo da ih upozori, jer je inače zabranjeno parkiranje tu, s ove strane, jer ima preko puta ima parking. Da. E sad, kod ovog, što sam ja kao to ušao, eto, nek sam tih, negde u nekom segmentu, koliko nije bitno, što stvarno nisam znao, nikad me neko za 35 godina nije rekao da sam ili da pomerim, ili ja bi to odradio, nije nikakav problem, jer predsjednik je
Predsjednik je meni uvodio grijanje u ovom novom dijelu lokala, kad sam ga pravio, prisustvovao je svo vrijeme, bio je aktuelni predsjednik, dolazio kod mene. Tad mu to nije smetalo. A vi ste bili drugari? Jesu. I prije nego što je došao za predsjednika i tako. Smatrao sam ga finim čovjekom, umerenim čovjekom. Međutim, on od kako je došao, on je faktički privatizovao i bukvalno shvatio funkciju predsjednika. Da je to njegova lična stvar. To nije, on je predsjednik i trebao bi da bude predsjednik svih naših građana. Međutim, ja sam ga ranije malo i branio, kao, ajde, nije on kriv. Krivi su ti drugi. Ti drugi su ti njegovi savjetnici, uličari. Kako mislite savjetnici uličari? A da vam kažem, on ima jednu grupu ljudi, on nema kabinet tamo uopšte. Ja sam ulazio. A ja popodne on radi kod štale Akija Hodžića, ili su u štali ako pada kiša, ili su za štale ako je sunce. Tu je savjetovanje, šta da se radi dalje? Ko da se, kako reketira ili što zna, kome šta da se naudi, ko nije na njihovoj talasnoj dužini, kog trebaju i na koji način da zaposli i tako. Pomenuo si neki drugi kabinet kod Akija, štale neke si pomenuo. Ja bih voleo da znam sad detalje kakve štale, ili baš bukvalno misli štale, ko je Aki Hodžić, šta to tačno misli sa tim? Vidi, Zlatko, ja ne podcenjujem ni štale, ni junice, neka on radi, sve je to u redu. Vištim, Aki mu je glavni savjetnik, Aki mu je kadrovik. Evo ti klasičan jedan. Šta je kadrovik? Kadrovik, pa on postavlja, on otpušta. On disciplinuje Bošnjake koji nisu pri njihovoj struji SDA, ne mislim generalno, nego ovdje, sjeničkoj struji SDA. Naprimjer, on je svom amiči, Ilijazu Hodžiću, prosto nevjerovatno, tražio 3.000 € da mu zaposli sina. To možete da pitate Ilijaza Hodžića, ili pak, neka me tuži Aki, pa, eto, ja ću to dokazivati. A to je samo jedan od slučajeva šta oni rade sa kladnicom, sa školom u kladnici, sa zapošljavanjem, pa onda otpuštanjem, razne malverzacije. Uglavnom, on mu je alfa i omega. E sad možete da zamislite Hazba kao jednog intelektualca, kad mu je jedan Aki, savjetnik, koji ne znam, kažu da je upisao studije, samo ne znam gdje je to upisao i ne znam da li je osnovnu završio. Pomenuo si kladnicu, ne razumem, šta si mislio sa kladnicom? Vidi, Zlatko, Čabi Librović, stari profesor, 2 godine do penzije, dobio je otkaz da bi oni postavili čoveka koji je krivično odgovarao za direktora, a koji je normalno član njihove grupe. Ja opet ne kažem, niti uzimam u obzir kompletnu sandžačku SDA, nego član njihove grupe. I oni su njega zaposlili. Skoro su zaposlili ovu jednu Gičević se preziva, ne znam ja kako, ali je Užice intervenisalo, neko se žalio i jedan dan nije radila, dobila je otkaz. Oni znači traže mesta gde će te nekakve svoje poslušnike, a kojih je vrlo malo, pardon, u Sjenici, jedini pravi posao završava Mića ispred SPS-a. Ja mislim da u Sjenici nema slobodne Srbije, bez posla. Mića ih je sve udomio i normalno koristi svoju poziciju, što je sasvim normalno, da koristi svoju poziciju, da svoje ljude upošljava, da im pravi puteve i on ti je Tito.
što se tiče toga. Znači, Hasbo je negde tu između Miće i Akija. E sad, ko bi bio predsjednik, ja ne znam. Jesam ja to dobro shvatio, po tvome Hasbo nije predsjednik. Pa Hasbo je na papiru predsjednik, a u stvarnosti nije. Oni se služe time da disciplinuju taj nekakav deo Bošnjaka. Oni su u stvari, kad kažem oni, mislim Aki, on i taj nekakav, i taj neki doktor, kako se zove, Altan. O tom Altanu sam uspio da kažem, kakav je karakter, to cijela Sjenica zna. Oni tu disciplinu dovode, odvode, daju otkaz, ucenjuju devojke. Kako ucenjuju devojke? Pa ucenjuju devojke vezano za posao, obećavanja, ovo, ono, svašta nešto. Kancelarije SDA, oni znaju zašto služe. Da ja sad ne pričam, pa kad me budu tužili, ja ću to dokazati. A jel misliš da će da te tuže? Pa da vam kažem, ja bih voleo da me tuže, pa ćemo onda ne samo to, još puno stvari dokazati. To cijela čaršija bruji, maltene svi znaju, dali su otkaz sekretaru SDA koji je tu 20 godina, mali Čingić, kome je žena bolesna od one najteže bolesti, i oni su našli sad da mu daju otkaz jer ne mogu od njega da prave to što prave. Dakle, čekamo dalja zbivanja. Istraga je u toku. Baća. Inače, često sam primetio da i ovde, u ovoj ulici ovde, stoje auta. Da li je i to parking? Nije to Ovde, parking. pored lokala. Nije parking, to stoji moj auto i nikad nije stajao onda u zadnje vrijeme, upravo zbog tih opštinskih malverzacija i opštinskih nekakvih... Pričamo o ovom asfaltiranom putu ovde. Da. Taj put, 2,5 metra od moje zgrade, skroz gore, 38 metara, je moje. Ja sam to pustio građanima, jer su ovde... Koji žive tamo iza, jer nikad nisu mogli autom da prođu. To možete da pitate Čemala Tokovića kao starijeg žitelja tu. To možete da pitate Safeta Molera Brku, koji je isto stariji žitelj. Tu, ove Kasumoviće. To su sve ljudi koji žive tu iza. Ljudi koji žive iza. I ovde se stovara ugao, ispred. Aha. Da bi oni tamo ogradio sam velikom ogradom i tad sam pustio ljudima, skroz cijelom dužinom, da ljudi mogu komotno da uđu. Pazi, ja bi vas slagao ako bi rekao da me to interesovalo zbog para ili što znam ja, jer na ovom mestu 38 metara puta 2,5 metra, vi izračunajte koliko je kvadrata, to je dosta, meni to palo na pamet. Nego jednostavno, ljudi su se mučili i ja sam to sam od sebe dao njima. Ne, nego ulici sklonio da to može fino, komotno se prođe, jer nisam smatrao da treba da sam rob u zemlje ili što zna, ja bolje mi da imam dobre komšije i tako. Dakle, ono pitanje što sam ja postavio, vezano da je u pitanju svađa zbog neke devojke, nema nikakve veze. Nema. Ali s druge strane sam čuo i priče da je neka psovka, onda SMS, nešto bilo u pitanju. Da li možeš da razjasniš tačno? Gledaj, Zlatko, Hasbo je tu dolazio godinama. Kažem ti, Hasbo je razvodio grijanje, što zna ja, dolazio tu i tako. Družili ste se? Odnosi su bili vrlo korektni, pogotovo sa on sa mojim Vahidom, što znam ja, taj Hodžić, Aki isto i tako.
I Vahid je to nekako izboksovao preko njih, odnosno Muriza, da daju da se donira Da se dobije dozvola za Jeste da se donira obradu. park. Ja mislim, evo da se zadržimo malo kod ovog parka. Koliko je god lijepo vidjeti od mene, prema parku, jel? Da. Tako je lijepo vidjeti s ulice prema parku. Tako je lijepo vidjeti onim gostima iz Vive, fino kad pogledaju da imaju gde da I za narod koji korzira ovde. Za narod koji korzira, za decu, za decu, za roditelji da sednu ovde, piju kafu tu, da ona je Normalno. fontana isto. Znači, da to rezime napravimo. Što se tiče ulaganja u parku, jedan jedini cent, jedan jedini dinar nije još dao. Nikakvu mašinu, to ponavljam, ako ima, neka nalog da vama, ja se odmah izvinjavam. Sve ko je bio kod mene i ko je radio, to plaćam. To sve može Mirso, jedino je on radio koliko i ja i više od mene i bio mi velika podrška, radio je od srca džabe. To mi je dar, ako mogu da kažem, pošto je on njihov službenik, da je to dar opšte. To je jedino što... I onda oni sad pronose priče da su i za onaj park donirali tamo nešto. Za koji? Za omladinski? Za onaj omladinski. Isto. Oni su tamo to. Oni su jedino kupili klupe. Kad je čovjek odustao više. Eto, već više čovjek odustao, nije mogao da sluša te priče kako pere pare, kako ne znam ti ovo, kako ono. I to smo čuli, da. Mislim, to može samo ova sredina. Međutim, to nije ova sredina kompletna, nego je samo deo ljudi. Deo ljudi, tu je dovoljno da se baci pomalo nekakve negativne priče i to ide iz kahve u kahvu, iz kahve u kahvu. Malo se nadoda, malo se promeni, malo se to... To je isto kod mene, od kako sam otvorio, stavljam drogu u piće. Evo, 30 i nešto godina. Čuj to. Čuj to. 84. godine na Skupštini opštine je donijeta odluka da mi se zatvara radnja. Nije bitno, taj predsjednik je još uvijek živ. Zato što stavljam drogu u piće. Koji je predsjednik? Pa, dobro, nezgodno mi nije bitno. Ajde, izračunat ćemo lako, 84. Ko je bio predsjednik? A taj jedan što je predlagao je umro, međutim to je ima stenograf, ima sve, mislim, fino. I onda sam ja otišao kod tog predsjednika i zamolio ga da pozove policiju da me zatvore, ili ja njima da podnesem ključnu prijavu. Odnosno njemu. I onda me on baci tamo i ovo, no, i to se kao izgladi, kao to je, pusti to, nema to veze, ovo, ono, tako. Tad ja nisam čak još izlazio u kafić. Ja sam počeo negde 88. 9. da izlazim ovde. A vidi, Zlatko, da ti kažem, ja sam došao iz Beograda ovde i mislim sa ovom kafeterijom, sa ovim kafićem, kako god hoćete ga nazovite, to je bio kafe restoran, zvao se ovako ili onako, nije bitno, slušala se muzika, što sluša sva omladina one Jugoslavije, i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Beogradu, i oni su slušali ovdje. Ja smijem da garantiram, nažalost moram ja to da pohvalim, da sam ja jednu kulturnu revoluciju napravio ovim. Prve same, devojke su same prve kod me. Potpisujem. 100%, bar ono kad sam ja počeo da izlazim. Potpisujem. Gledaj, i onda mora to da se cijeni, ne moraš da me voliš. Ali cijeni ono što sam odradio. Ja sve ovo što sam radio, nisam odradio za mene samo. Evo imate sad ovdje 3 lokala. Imate gore još 3 lokala. To ništa nije bilo, to je bilo Žabokrećina. Da. Znači, živi sad jedna nova ulica koja, u stvari ona je stara, ona je 100 godina stara. Ova ulica. Znači, nešto je novo, nešto uz moj napor, nekakav, inicijative, potezi,
Ništa nije bilo na silu. I ništa nije bilo ono preko nekakve veze ili što znam ja. Ljudi su delovali po inerciji i radili. Političari onda u Novoj Jugoslaviji biti privatni ugostitelj, teško je to mogu. Vrlo teško. Jedini ko mi je podržao me je Radoman Jovanović. On je bio A ko je on? Radoman Jovanović je bio naš tu Sjeničanin. Poselio se sad za Beograd. Znam da bi mi on uvijek davao podršku i on bi uticao na ove ljudi iz opštine da oni to meni dozvole. Jer ja sam bio napravio to bez dozvole. Tražio sam, ali... Tada nije moglo. I onda vremenom, jer je napravljeno bilo baš u to vrijeme isto savremeno, lijepo, sa mašinom za pranje čaša, sa ledomatima, sa dozerima, sa svim pratećim uređajima koje imaju po Italiji. Eto. Sjećam se, bio je i dodela nagrada. Ja sam snimao kao klinac. Ne znam da li sam imao 15 godina tada. To je bilo 89. godine. Pa imao sam onda. Već je pred onaj, nekako se osjećao onaj raspad Jugoslavije. Sjećam se kad su došli ovdje ljudi iz cijele Jugoslavije. Svi poznati ugostitelji cijele Jugoslavije, iz Dubrovnika, iz Bitolja, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Titograda, Slovenije, Dragana, čini mi se, iz Slovenije, sve je to tu bilo. I uz muziku tjedarskih tamburaša, mi smo tu to proslavili, družili se. Sve sam političari, ja pozvam, još ti samo je opet došao samo taj Radoman Jovanović. Da li postoji taj snimak? Postoji. Da li mogu da ga dobijem, da se ja podsjetim na jedno moje prvo zvanično snimanje? Može, nije nikakav problem. Ali ćemo da se vratimo na pitanje koje si izbjegao malo pre. Ja, reci. Vezano za početak konflikta. A vidim da je Hazbo čovjek na pravom mjestu, ne bi bilo konflikta uopšte. Ja tog nekakvog 14. avgusta 2013. godine saznam od visokih funkcionera SDA iz Novog Pazara, koji su došli ovdje, i bio zamjenik načelnika MUP-a iz Novog Pazara. Sjeli smo tu, pored, na ovoj terasi, gledajući na fontanu. Koju redovno sam zalivaš. I onda u jednom momentu mi je gospodin Memnić rekao, kaže, dobro su ti lijepo ovo napravili ovi naši. Koji vaši? Misleći na park. Da, misleći na park. Koji vaši? Pa kaže, ovi naši. Hazbo, kaže, redovno dolazi i izveštava nas da opština to finansira, da se to radi, da ima troškove, da ovo stvarno. Ja sam u prvo vrijeme mislio da se on šali. Kad sam vidio da je ozbiljno, donio sam mu papire, pokazao mu, on nije mogao da veruje. Papire koje sam i ja vidio. I htio je da ga zove, ja sam, što sam se iznervirao tog trenutka, rekao, nemoj, prijatelji smo, posvađat ćemo se. Međutim, kako je teklo vrijeme, mi smo to sedeli, pili i tako, i ja u jednom momentu pitam, što ste dolazili? Pa kaže, danas je dan Sjenice. Tad mi je pukao, znate kako? Znači, dan je Sjenice, on mene ni kao građanina nije pozvao. Ja nisam očekivao, niti sad očekujem da ja dobijam nekakav orden zasluge što sam ja donirao ovaj park. Ne. Samo trenutak, pošto su svatovi, da
a velikih svatova 2 auta. Izvini, molim te, izvini što sam te prekinuo, da nastavimo. Taj dan je znači bio dan Sjenice. Sjenice, ja nisam ni znao da je, ja sam znao da je 12. decembar, nisam znao da je taj dan Sjenice. Automatski sam shvatio, znači svesno me nije pozvao, jer bi me morao predstaviti kao donatora ovog parka. A s obzirom da je njih lagao tamo, da je to opština pravila, nije mogo ni da me pozove. Jer družili smo se, znači nema razloga nekog da me ne zove ni kao gledalca nekako. Na kraju krajeva, ja sam tu, evo, 35. godina, kao privatnik, a moj otac od 35. godine. I sva moja braća i mi, to je negdje 80... Privatnici? Jeste, to je negdje 80 godina. Neki živimo na budžetu, jel, od budžeta. Niti imate državni posao. A taj Hazbo i svi ti žive od nas privatno. Onda je meni pukao, tad sam stvarno bio, shvatio da je to. I ja sam psovao, dobro, popili smo, ne opravdavam. I onda tu mu je bio uz nas, njegov špijun, taj Aki Hodžić, koji je bio i Vahidov prijatelj. Vahid je pomogao puno. Ima on dužan, zna on. Nije bitno. On mu je to prenio. I Da si određene psovke. Jest, uputio njemu, nemoj da mi dolazi tu, ovo, i tako. Kako ga nije stid. Ali to si verovatno u pijanstvu. Jesam ja u pijanstvu, ali nije to opravdanje. Ja sam ludeo, pa to je stvarno, to je podcenjivanje. Sve ja tu ukapiram i još mi tad dođe slika ovako. Ima vaš jedan ovde kamerman, Kemo se zove, ne znam, radio za te televizije. Za mene nije. Ne znam, za televiziju ove Dobro. regionalne. Ja kažem njemu, Kemo, što ne dođeš dok se pravio park? Dok se vršila gradnja parka, što ne dođeš da snimiš ovo malo pa? Kaže, ako mi veruješ, i jedan i drugi predsjednik, znači i Muriz i Hazu su mi rekli, nemoj dođi to da snimiš nešto. Zašto mene nisi pozvao? Nisam ja ni znao da je to tvoje, taj... Sjenica.com. Nisam ja znao. Nisam znao, a Ramo je to mogo, nego Ramo je na bateriji, on je to tamo, to je SDA, sve zavisi kako je ko na vlast. I onda, eto, to sad možeš da vidiš kad on nije smeo, rekli mu, obojica njih, koliko to imaju tog kompleksa, bezrazložno. Zna zbog čega. I sam prijatelj bio i s Morizom, prijatelj i sa Hazbom. Što se ne bi to snimilo? Znači, radili su neku ujdurmu. Dogovorili su. Kako ću ja, biti taj koji ću izaći po TV-u, a nisam niđe. Bolje da oni SDA pravi, ko pravi SDA. Prem da su mene stavljali kako kome odgovara. Đa u SDA, đa u... Šta se desilo nakon te večeri? Nakon te večeri me zvao, sutra dan moj sin, Bakica me zvao i onda me molio, daj, nemoj, pa nisi trebao ovo, ono. Tačno je da nisam trebao, to sam uradio i mislim da zaslužuje s obzirom, to je velika je uvreda, to je veliko podcenjivanje. Bez pokrića. Nisu oni imali nikakvog razloga, samo treba svi da se radujemo tome ako je nešto lijepo. Kako si dalje reagovao? Vahid me je zamolio da zovnem Hazbe. Ja iskreno da ti kažem, Zlatko, ja neki put vi, neki put ti, mislim da... Nije strašno. Nije strašno. Nikad nijednom se ja nisam to izvinjavao, nisam ja opet ponavljao ništa drlovan, samo nisam dao na sebe, ne dam. Neću. Neću da pevam kako ti sviraš, nego samo onako kako pesma glasi. Kako jest.
Ja sam poslušao Vahida, pošto me je molio jedno 2-3 puta. Ja zovem Hazba, ne javljam se. I onda mu ja pošaljem poruku. Vidim da se ne javljaš u tako otprilike. Rekli su mi da sam psovo, što se tiče psovki, ja ti se izvinjavam, psovka nije rešenje za rešavanje tih problema. Ja se izvinjavam, ali i dalje stojim iza toga. Neću ti dozvoliti da mojih 35 godina bacaš podmog. 30 kusur godina, nije bitno. Do godine je 35 godina, Jes, do tako? godine je 35 godina. Ja sam se faktički izvinio. Međutim, on valjda to nije prihvatio i onda je krenuo da prijeti, on će da vrati meni pare, pa će da proda park, pa će da ovo, pa će da ono, pa 1000 nekakvih prijetnji je uputio bez razloga, iako zna da nije to baš tako lako zelenu površinu Sjenica, ima primetbu iz Beograda, iz tog centra, kako se on zove, za urbanizam ili što zna ja, da ima malo zelene površine, inače u gradu. S njim, na kraju krajeva, to bi moralo da bude na licitaciji, ja bi licitirao, pa dobro, pa šta? I opet bi to bio park. I kad bi ga kupio, bio bi park. Ne bi ništa pravio. Nikad ne bi napravio ništa. Jer šta to znači da izađem sa stolovima na ulicu? Ne bi. Ljepše ovako gledam. Tako da od tog trenutka onda počinje da on na neki način, opet sad kažem, nije on toliko tu koliko je taj Aki Hodžić. On nije ništa strašan, on je samo važio tu ko jedan siledžija. Uštimo je njegova desna ruka i on ga za nešto ima. Zar on nije radio i ovde kad su bili žurke? Jest. Vrlo fino se korektno ponašao, Vahid je njemu izlazi u susret, dosta toga. Ja ga takvog znam, kao fino, korektno. Mislim, ne mogu da grešim dužno. Jest. Pa ja sam mu pomagao tim nekakvim mlađi tuče tamo, koliko sam mogu. Meni je bio drag čovjek. Međutim, kad sam vidio da je tako, i sam sve saznao da je pokvaren. Jednostavno, on ima Hazbu u šahu. Kakvom, ja ne znam. Priče su tu, svašta priče se iza nekakav udes tamo od Burcinja, ovamo ko su išli, da je Hazbu vozio prihvatio na njega. Svašta se nešto priča po gradu. Uglavnom da ima. To su glasine. A to su glasine, ja što da znam, ja bih rekao. Međutim, nije imalo razloga, jer mene, trebalo je da im je jasno, ne može da me disciplinuje SDA, ne može niko da me disciplinuje. Kad kažem disciplinuje me, da me uvode u tor njihov, kako oni hoće. Ne. Meni je žao, moja kompletna porodica godinama glasala za tu stranu. Tvoja braća. Svi, Feho je moj prvoborac, što kažem. Međutim, nisam znao, sigurno od svojih poslova, nisam se mnogo uključivao, ali dok nisam ušao u ovaj konflikt, ja nisam znao da mi oproste ozbiljni, fini članovi SDA. Sve ostalo je to skup primitivaca i ljudi iz interesa. Samo iz interesa. Da nešto odradi. Za koga bi sutra glasao? Normalno glasao bi i glasat ću za ono ko je bolji, ko nešto radi, a to je SDP. Kad odem u Prijepolje, vrlo često idem, stid me da se vratim u Sjenicu kako izgleda Prijepolje, kako izgleda Sjenica. Pa već za Novi Pazar da ne pričam. Mi smo bili od Pazara nekoliko koplje ispred kulturno, u kulturi. Sad oni imaju profesionalno kulturno-umetničko društvo, a mi nemamo ni K od kulture. Ali počelo je. Pa ja ne znam šta je počelo, to se ne vidi ništa. Postavljen je veselnik
nemam ništa protiv njega. Neki novi direktor, to mu je prvi posao za direktora kulture, to mu je prvi posao u životu. Kako možemo mi imati onda kulturu? Pričamo o Tameru. Ne, ko je Tamer, ne znam. Pa direktor ustanove. Ne znam ja kako se zove. Tamer Turković, čini mi se. Ne znam, uglavnom je to Hazlo ispunio njegovom babku. Onda je Tamer Turković u pitanju. Onda to ja nemam protiv čoveka stvarno ništa, to ne može on. Kultura je, svaka varošica, svaki grad koji nema kulture, koji nema kulturnih dešavanja, to nije ni grad, ni varoš, ništa. Da vam kažem, vidite, da nije tog interesa, dobro je moj Vajd rekao, Veseli Hazbija Efendija, on je vozio do skoro Audi 75. godišnje. Akija je Mirso zaposlio 2008. u ono tamo za sport. Aki sad ima 2 štale, sa 4 godine vladavine Hazbije Efendije, on ima 2 štale, 45 krava, ne znam ja šta, kako to može? Marljivim radom, Marljivim radom. znak pitanja. Pa, ja ne znam kakav je to marljivi rad. Tu su plate i šta? Šta bi još trebalo da bude marljivo? Tu su mešveri. Da vam kažem, trenutno i Šta je tu? Mešvera. Ne znam šta je. Ne znam šta je mešvera. Ne znam. Po nekakve mutne radnje. Aha. Nekakve mutne radnje, kojih je sijaset, kojih je koliko god hoćete. Pa dobro, Balkan je inače poznat po tome. Sve će se tu otkriti. On trenutno ima Hazbo, suđenje u Novom Pazaru za nekih 250 tih junica. Negdje što su davane ovako, onako, ja stvari ne znam. Sud će donijeti odluku o tome. A u tužilaštvu ima prijava mali milion. Revizorska kuća iz Beograda isto je podnijela krivičnu prijavu. Predsjedniku opštine za loše poslovanje ne zna ja koliko to fali para, to mislim stvarno ne znam. Ja ne bi teo, ja da vam kažem, kažem stvar. Ja nisam znao, ja sam stalno, ranije kad bi neko rekao za nekog predsjednika, pa lopu, pa kralja, ja rekao, daj mi se jebaj, šta, otkud to, toliko to, šta, kako. Međutim, kad sam ušao malo sad, to je krava muzara uopšte, su velike pare. Nisam znao to, stvarno nisam. A dobro, a s druge strane, ne možemo da kažemo da se ne radi. Dobro, radi se. Ovaj projekat trenutno što se radi, to je projekat na oruk. Ali ne radi se samo šetalištu, rađena je glavna ulica, radi se gore do Prijepoljske raskršice. A dobro, Zlatko, ja ne znam, kažu ljudi, kad su ovde ovo asfaltirali, kaže, ćeš da kolješ jagnje. Ne znaš šta da koljem jagnje. Nama sleduje asfalt još prije 100 godina, čovječ. Ljudi idu na mesec, mi za asfalt, hoćemo da izginemo, to nas sleduje, pobogu, brate. Da. To je, mislim, sasvim normalna stvar. To je deo kulture, urbanizma, što znam ja. I normalno je, svaka im čast što oni ovo rade. Ja nijednog trenutka neću to da negiram ili da nešto omalovažavam ili što znam ja. Ja jedino za ovo ovdje što je sigurno. Normalno, to je na sudu, to će odgovarati. Ovo mu nikad neću. Ovaj pesak, šljunak ovaj, makar. Plaža? Sad je plaža. Plaža? Sad je plaža. Fale sunca brani. Sad je plaža. Jer gledaj, ružno, možeš kažem da me ne voliš, ne možeš da cijeniš, ne možeš da ostaviš njega tu ili njega gore i između meni da skloniš. Šta to znači? Ne treba da ti pričam, mislim. Njemu je, na primjer, bila njegova krilatica. Krilatica je njegova bila kad se naljutio to na mene. Meni odgovara da sam uzavač, mača, meni skače rejti. Znate kakav mu je rejti?
da Bog lijepi sačuva. Jadan taj SDA u ovome. Bar ovdje jadan. Jadan. Ali ima još uvijek dosta, kako se to kaže, poklonik pristalica. Hvala Bogu, pa teško je to. Pa Feho moj, eto, rođeni mi je brat, pa garantovano još je on sigurno zaljubljenik u svugdje, što zna ja. Hilmo Tahirović. Možeš sve da diraš, nemoj mu Hilma dira. Ja te ljude cijenim. Oni tako gledaju to. Ja ne kažem da treba neko sad da se ljuti na to, na cijelu SDA ili na Sulejmana Ugljanina zbog mene. Ovo je lični interni konflikt, hir predsjednika SDA iz Sjenice i predsjednika Skupštine opštine iz Sjenice. To je. A veruj mi, kad je došao za predsjednika, sedeli bi kapenisali, ja sam njemu rekao, ako misliš da digneš sebi rejting stranci, daj urbanizuj Sjenicu, sklanjaj, ruši šta smeta, ruši bez dozvole, ali po redu sve. On je prvo došao kod mene. Pa imaš gore, Berlin je zauzeo 7,5 ari, što opštinskog, što kako se zove, islamski zemlje. Mislim, ja sam mu rekao, treba tako, jer narod i voli to kad se to dešava i dobro, time se dovodi Sjenicu u red. Ono što je odradio tamo za obilaznicu, mnogo lijepo, ljudi se ljuti, ali je lijepo što su sklonjene one Barakice. Kako da ih ne zovemo drugačije. Ali on nima, na primjer, jednu. Znam da organski ni s lukom nije mogao ovdje u Vivu. On je prešao onda tamo. I sad ima kod Vive, oni su sve uzurpirali. Oni nemaju dozvolu. Ni za lokal. Onaj kako zove, teleshop. Koji su napravili, mobil shop. Oni nemaju lokal za Vivu, za sam objekt. Znaš šta je najžalostnije? Što svi, a i Hazbo koristi naš biznismen poznati, Šemsudin Toković. On nikakav biznismen nije. On nikakav biznismen nije. Ništa, niti se vodi na njega. To mu je sve od braće i od sestre, čovjek koji je vrlo filičan. Ganija. Investira tu i tako. A ovaj mi valjda to tu vodi, ja mislim da mu on tu smeta. Ja sam mislim kad se ja nikad, doslovice nikad nisam s njima posvećao, nikad nisam imao nekakvih nesuglasica, nikad. Da on sam nije nekakav svoj hir, nešto što zna ja, nešto. Nisam smatrao da je to konkurencija. Kad su oni otvorili, ja i Faruk... Pa i nije, u mojim očima nije. Ja i Faruk Abdagić smo otišli kod njih. Ponijeli poklon kad su otvorili te. Popili po jedno 5-6 vodki, čestitali su. Sve normalno. I sva ova, kažem ti, druga braća, sve to, mislim, malte ne je normalno sad, oni odnos. Znaš, oni moraju malo da štite svoga šemu, a on ih samo dovodi u nekakve nezgodne situacije da se s ljudima tu konfrontiraju i što znanje. Ali gledaj, krenulo je, sve će to leći, sve će to doći na svoje. Odradit će se i trgovinsko preduzeće kako je prodavano sve po zajednicama. Sve će se odraditi. Sve nek se odraditi. Tako bude. Hoćeš Baćo nešto još da nam poručiš za kraj? Pa da ti kažem nešto specijalno, ja sam neki put, aj Bože pomozi, a neki put, znaš šta, najredi mi pokupio Prnje. Što rekao Selmo, Šeki, Alara, Metelje, da uzmem kapu i da idem. Jer stvarno nikad i stvarno bez neke nije lošija garnitura došla. Ovo je nevjerovatno da su toliko prisvojili ulogu predsjednika, da su toliko, on kaže tebi tamo, ja, kaže to nisam ja,
on meni želi sreću. To su moji radnici, moja služba. Ta njegova služba je sad na sudu, oni moraju reći. On se odlično pokrivao, svaka mu čast. Koga je učinio to? On pošalje te neke što nam ja daju, ovo daju, ono daju. Onda saradnja sa policijom, sa ovim, sa onim. Zamisli kad je ovde za sklanjanje ploča došao bager. Da zaklapa ovde. To se rukama sklanja. Kako ste sklonili onda? Svi sklanjali, svi, ja sam obavestio njih dan prije da ću ja to da sklonim, pošto sam vidio da ne mogu da uzeli smo Peko, ja, moji radnici, da sklanjamo, to nije fino. Međutim, onaj dečko, a Šema je bio na vrh banki, odozgo je posmatrao i telefonima davao ove usmernice, šta da rade. I samo je bilo da su upali bager, da su upali bager. I onda je meni palo na pamet, dobro, onaj se jadnik uplašio. Vozač bagera. Ne, nego ovaj što je vodio Hadži Fejzović ovdje. Ja mu moram bager, moram. Dobro, reku pali bager. Ja kažem onom vozaču, ajde preko pričeraju u viljušku tamo. I on čovjek pričerao i mi one kocke bacivali. I fino da ne bi čerali kolicima. On mi prebacio da tamo, eto je upaljenje i bager. Vidite jednu stvar. Ja bi trebao da dobijem rješenje da platim za to prinudno sklanjanje. Došla je policija koja je to platio. Došao je bager koji je to platio. Došli su radnici koji je to platio. To bi sve trebao ja da platim. Ja još nisam dobio to rješenje na koje bi se normalno žalio i što bi otišao na sud, a meni odgovara da odem na sud, da dokažemo nešto. Ili da sam ja kriv, ili da su oni krivi. I pošto oni to nisu odradili, ja sam predao to na sud. Znači, oni su meni srušili to, ne znam ja koji je bio mesec, avgust čini mi se, a ja sam već imao plaćeno do oktobra meseca. I to stoje tamo pare, jer plaćam. Hoćeš nas izveštavati o tome dalje? To hoću, nadam se da se Hasbo urazumio da to treba da radi na drugačiji način. Baćo, za kraj. Treba da razmišlja, izvinjavam se, da razmišlja svojom glavom. Ja kao sajt Sjenica.com, ti kao Baćo ili Vavazu, smo već duže tu, ispratili smo već nekoliko predsjednika. Ti si trostruko više nego ja. Vidi, izvinjavam se, te ja sad prekinem. Ajde. Ja sam preživeo 4 države. SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora i sad Srbija. Pa valjda ću preživjeti. To ti priča. Baćo, hvala ti puno na razgovoru. Družit ćemo se još. Hvala ti puno. Hvala.